Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Turi mu gitondo cyo kuri wa gatatu ku itariki 31 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024. Ngarutse muri update zizindutse zivugwa, amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa hirya no hino mu isi, ariko cyane cyane twibanda ku makuru ari ya trending hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari. Ibujumbura mu gihugu cy'u Burundi ibintu bimeze nabi, urugamba rurasa n'urwambikanye nyuma yuko hari ibisasu byongeye guterwa hano mu murwa mukuru Bujumbura. Ibi bisasu kandi bikaba byahitanye abasirikare bagera muri batatu, ndetse kugeza magingo aya ngaya hakaba hari n'ayandi makuru akomeje kugenda avuga ko hari n'abasivile bakomeretse. Ni ibisasu kugeza magingo aya ngaya rero by'umwihariko hatari hamenyekana imva n'imvano yabyo, cyangwa se uwoba yabashije kuba yakwiturikiriza ibyo bisasu hano mu gisagara ca Bujumbura. Ndetse kugeza magingo aya ngaya ibi bibaye mu gihe amashyaka amwe namwe atavuga rumwe n'ubutegetsi, cyangwa se n'umugamba CNDD-FDD usanzwe ari ku butegetsi urongowe na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ariko abandi bawurongoye by'umwihariko bakuru bakaba ari bamwe mu banywanyi ba General Bunyoni wamaze gufungwa, wakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose hano mu gihugu cy'u Burundi. Aya mashyaka akaba akomeje kotsa igitutu CNDD-FDD ndetse na nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, bamusaba yuko yosenya guverinoma yiwe afise hano mu gihugu cy'u Burundi ngaha, ndetse akabasha kuba yakwemerera n'impunzi zahunze guhera muri za 2015 bwageragezwaga kudeta ku butegetsi bwa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ndetse kugeza magingo aya ngaya ibingibi babivuze basa n'abamwereka yuko mu gihe ntaco yabakoze ashaka kuzahura n'akaga, ndetse kugeza magingo aya ngaya naho ubwo bakaba bwatangiye kumutaha muri rusange. Amakuru azindutse aravuga ngaha rero mu Bujumbura muri iki gitondo, aravuga ko ibintu bizabaye bibi cyane, ndetse ngo hashobora kuza kuba imyerekano ikomeye cyane ishobora gutuma ubuzima burushaho kugenda nabi, mu gihe n'ubundi ubukene bukomeje kunuma mu gihugu cy'u Burundi bitewe n'ibura ry'akazi, gusubira inyuma kw'ifaranga ry'i Burundi, ndetse by'umwihariko akaba hakomeje kugenda hagaragara n'ikibazo cy'ibura ry'ibitaro cyangwa se ibikomoka kuri peteroli. Ariko kandi icyorezo cya monkeypox nacyo gikomeje guca ibintu hano mu gihugu cy'u Burundi. I Rwanda mu gihugu cya Angola haje guhurira intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kugira ngo barebere hamwe uburyo bashobora kuba bahuza imikoranire, ndetse by'umwihariko banaganire ku bibazo bikomeje kugenda bigaragara mu buraruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko intambara zikomeje guca ibintu, intambara by'umwihariko umuhari wa M23 ukomeje guhanganamo ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abambari bacyo basanzwe bafatanya hirya no hino, dore ko harimo abasirikare benshi baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, harimo n'abaturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abandi bakaba baragiye baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye, barimo by'umwihariko abaturutse mu gihugu cya Tanzania, Afrika y'Epfo, Malawi, imitwe igiye itandukanye, ndetse n'abandi basanzwe barwanira kuri coalition nini cyane. Aba bategetsi bombi rero, cyangwa se izi ntumwa by'umwihariko zo ku ruhande rwa Kongo ndetse n'u Rwanda, zahuriye Rwanda mu gihugu cya Angola kwa Perezida João Lourenço, mu gihe by'umwihariko ku munsi w'ejo hiriwe amakuru acicikana avuga yuko igihugu cy'u Burundi cyongeye gushinza u Rwanda ku buryo bukomeye cyane kuba u Rwanda rwongeye ngo kugerageza gushaka gukuraho ikoranabuhanga risanzwe ryifashishwa n'abapilote, cyane cyane kuri iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, ubwo berekeza muri za Kanyabayonga, Beni, Butembo ndetse n'ahandi, bisa naho ingendo bazihagaritse bitewe n'ikurwaho rya GPS. Ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV, ari ubwa mbere ushitse ngaha kuri imbonesha kure yacu, reka nkwibutse gukanda handitse sabone kugira ngo bashe kuzagira uraronka amakuru n'ibiganiro byacu ako kanya tukibitereka kuri imbonera kure yacu. Ndetse reka nkubwire ko ari byiza ko wotanga igitekerezo cyawe cyangwa se icyumviro cyawe kubyumva nga mu mwanya wa comment, ndetse ukandire like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe muri rusange.
reka ngwikaze wo dukurikiye uri ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye, mbabwire ngo mukomeze kuramuka neza kandi mugira amahoro y'Imana cyane. Abadukurikira muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye, mbifurize amahoro y'Imana. Abaturanyi bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda, muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, muri Uganda, abantu badukurikira bari muri Kenya, muri Tanzania ndetse n'ahandi, mwese mbifurije kuronka ibyiza, mbifurije kugira amahoro y'Imana cyane. Ariko kandi abadukurikira bari hirya no hino ku mugabane w'Uburayi, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mbifurije amahoro y'Imana cyane. Ubu ibiganiro byacu biratangiye muri iki gitondo i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Rero nyuma y'uko umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi wamaze kugenda usaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye gusesa guverinoma yiwe, ndetse bakabakomeza kugenda bamusaba yuko akwiye kwemera bamwe banyepolitike bagiye batandukanye n'abandi babarizwa mu buhungiro n'izindi mpunzi z'Abarundi zisanzwe zarahunze guhera muri za 2015 nyuma y'imidigararo yabaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. By'umwihariko bakaba baje kumusaba yuko yabarika bagataha ku neza, ndetse akanabashyira muri guverinoma bitaba iby'agahura n'akaga gakomeye cyane. Hari amasasu yaje kugenda yumvikana by'umwihariko mu ijoro, muri ijoro ryakeye ngaha mu mujyi wa Bujumbura, ndetse amasasu bikaba binavuga ko hari abasirikare asa n'ayahitanye, ndetse kugeza amagingo aya ngaya hakaba he n'amakuru akomeje kugenda avuga ko hari n'abasivile baje kuba babigenderamo. Ni amakuru rero bivugwa ko Abarundi bashatse kugira ibanga, cyangwa se ubuyobozi bw'i Burundi bashatse kuba bagira ibanga mu rwego rwo kugira ngo hataza kugira umuntu ubacisha mu ijisho, mu gihe ikintu gihari gisa naho kigiye kugira imbere, by'umwihariko ari ikigendanye n'imyiyereko ishobora kuzadukira ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi, nyuma y'ibibazo bikomeje kugenda byugariza abaturage ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, kuko bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Ni mu gihe kandi ifaranga ry'i Burundi naryo ryamaze kugenda risa naho rita agaciro, ndetse kugeza amagingo aya ngaya Perezida Evariste Ndayishimiye akaba asigaye agerageza kujya gukorera amafaranga hirya no hino, yoherejemo abasirikare b'i Burundi mu kujya kurwana urugamba, hanyuma bakamuha by'umwihariko amahera. Ibi twabibonye mu gihugu cya Somalia, bivuga ko ingabo z'u Burundi nubwo zafashije by'umwihariko igihugu cya Somalia kwiyerekana abarwanyi ba Al-Shabaab mu murwa mukuru wa Somalia Mogadisho, ndetse by'umwihariko bagafasha n'abandi basirikare bagiye batandukanye hirya no hino. Ubu noneho abinjiye ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo nabo binjiye mu rwego rwo kugira ngo babashe gukorera amafaranga, ariko kandi ayayo ngakaba akomeje kugenda ababera indyango rye muri rusange, nyuma y'uko General Neva uburyo yatekerezaga umuhari M23 warahiriye kuzakura ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, warahiriye by'umwihariko kuzakuraho ubutegetsi bwa Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, by'umwihariko akaba aje amaze kugenda abona yuko uburyo ukawutekerezaga atari ko uri muri rusange. I Bujumbura rero ibintu bimeze nabi, bishobora guhinduka ndetse bikanahindura isura isaha ku isaha, nk'ibyo twagiye tubona ngaha muri iki gihugu cya Uganda, muri Kenya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Imyereko ikomeje kugenda iraca ibintu, abapfa bakaba barimo gupfa, abapolisi bakaba barimo gufunga abantu buri munsi, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara muri rusange. Mu Burundi rero abatavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kugenda banamagana icyemezo cy'urukiko, ndetse by'umwihariko n'ibyifuzo bya guverinoma, nyuma y'uko bakomeje by'umwihariko kugerageza gufunga Generali Alan Bunyoni wabaye umuyobozi ukomeye cyane hano ku butaka bw'u Burundi, ndetse akaba anameze nabi aharwariye. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu buryo bwimbitse mu makuru yacu ari imbere. Reka twinjire ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura, ndetse aho ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Reka twinjire mu cyumba cy'inama gikomeye cyane, ahaje kubera icyo twakwita nk'umubonano ukomeye cyane, nyuma y'amafoto yamaze kugenda ashyirwa ku mbuga ngurukanabumenyi, aho Perezida João Lourenço yakiriye Minisitiri Nduhungirehe ndetse n'uwitwa Kayikwamba wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni mu biganiro bikomeye cyane bya diplomasi, ndetse by'umwihariko bigomba kurebera hamwe uburyo umwuka mubi ukomeje kugenda ugaragara ngaha hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'icya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uwo mwuka ushobora no kuzabyara intambara wabasha kuba by'umwihariko wahagarikwa cyangwa se ugahoshwa.
Perezida wa Repubulika ya Angola Bwana João Lourenço yakiriye abarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Thérèse Kayikwamba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni Rwanda mu gihugu cya Angola. Ubu niho twimukiye. Ibiro ntaramakuru Agopa abwo nibyo hano muri Angola byo muri Angola nyine byasobanuye ko Perezida João Lourenço na Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse n'Kayikwamba baganiriye ku ntambara iri kubera hano mu buraruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye intandaro y'amakimbirane akomeje kugenda avuzwa hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Olivier Nduhungirehe ndetse na Kayikwamba n'intumwa yayoboye bagiye kuganira mu buryo amakimbirane y'u Rwanda ndetse na RDC yakemuka nk'uko byanzuwe mu nama yabereye i Rwanda muri Angola muri Werurwe umwaka wa 2024. Nk'uko byagenze rero ubushize itsinda rya Angola ryariyobowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Tete Antonio. Uyu mudiplomate rero niwe wagejeje Minisitiri Nduhungirehe by'umwihariko na Kayikwamba mu biro bya Perezida João Lourenço. Mu myanzuro yafatiwe mu biganiro rero by'umwihariko muri Werurwe harimo ko imirwano hagati y'ingabo za RDC n'umuhari witwaje ibirwanisho wa M23 igomba guhagarara byihuse. U Rwanda na RDC bigahanahana amakuru y'ubutasi hagamije by'umwihariko kubungabunga umutekano w'ibyo bihugu byose. Icyo gihe kandi intumwa za RDC zasezeranyije iz'u Rwanda na Angola ko mu nama izakurikiraho zizogaragaza by'umwihariko ingamba ubutegetsi bw'ici gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwafashe zo gusenya umuhari wa FDLR usanzwe urwanya leta y'u Rwanda ufite n'abarwanyi baturuka mu Rwanda ariko ukorera mu mashamba ya Kongo ndetse wanagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994 washinzwe n'abanyarwanda nyine bagize uruhare muri ayo mahano yabereye mu Rwanda muri ico gihe. Ntabwo haramenyekana rero imyanzuro yafatiwe mu biganiro byabaye ku munsi w'ejo gusa. Biteganyijwe ko bitarenze kuri wa 31 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024 hagomba gusohoka itangazo rigaragaza urutonde rwabyo ndetse n'imyanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro. Ibiganiro byo ku rwego rwa Minisitiri rero bitegura uguhura kwa Perezida Paul Kagame ndetse w'u Rwanda ndetse na Félix Antoine Tshisekedi Chilombo akaba mwene Etienne Tshisekedi wa RDC ndetse na João Lourenço. Kitaramenyekana n'igihe abakuru b'ibihugu bazahurira, gusa umuhuza yifuje ko byaba mu gihe cya vuba bitewe n'uko gukemura aya makimbirane byihutirwa muri rusange. Hamaze igihe rero by'umwihariko hakomeje kugenda tutumba icyo twakwita nk'umwuka w'intambara ndetse abakurikiranira hafi ibibera ngaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kuvuga ko mu gihe nta cyaba gikozwe cyangwa se ngo hagire ibindi bintu bishasha byakorwa, ibintu bishobora kuzaba bibi cyane ndetse bikaba byohindura isura ku butaka bwa Kongo. Mu gihe urongoye icyo gihugu cya icyo gihugu cya Kongo mu mpera z'umwaka w'2023 by'umwihariko ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyerekana by'umwihariko mu guhatana kw'amatora yarateganyijwe, ubu noneho yaje kugenda anashimangira ndetse anavuga yuko yiteguye by'umwihariko kuzarasa i Kigali mu Rwanda. Icyakora mugenzi w'u Rwanda yagaragaje yuko atigeze amutinya. Ibi biganiro kandi bibaye mu gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse gushinza igisigare cy'u Rwanda RDF guhungabanya systeme yayo iyobora indege, isaba ikigo mpuzamahanga gishinzwe iby'indege muri Afurika gufatira ibihano igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. Ni ibirego bishya bigaragarira mu itangazo Kinshasa rero yasohoye ku mugoroba wo kuwa mbere hari ku itariki ya 29 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2024. Yavuze ko rero by'umwihariko ukwinjirirwa guteje akaga kwagaragaye muri systeme za GPS z'indege,
iryo hungabana ryatejwe n'ibitero by'umwihariko bya jamming, guhagarika itumanaho ry'indege ndetse na spoofing, kwiyitirira abayobora indege riri kugira ingaruka mbi cyane mu ngendo z'indege muri Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri Beni, Butembo, Kibumba ndetse na za Kanyabayonga. Ibi rero bikaba bigaragaza yuko ingendo z'indege cyangwa se ingendo zo mu kirere nizamaze kuba zahagarara ku butaka bwa Kongo. RDC kandi iravuga ko kandi by'umwihariko ibi bikorwa bihungabanya cyane umutekano w'ubwikorezi bwo mu kirere, ikindi ngo bikaba bigira ingaruka ndende zose zirimo iby'ubucuruzi, nk'uko by'umwihariko byatangajwe na Minisitiri Patrick Muyaya usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma y'i Kinshasa, akaba minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru mu buraruko cyangwa se ku butaka bwa Kongo. Uyu yunzemo ko by'umwihariko izi jamming zishwe inyuma y'ingabo z'u Rwanda RDF ndetse na M23 bakorana, ibyo avuga ko by'umwihariko bigaragazwa n'iperereza ryakozwe n'inzego ngo zifitiye ubushobozi. Kugeza ubu ngubu rero mu Rwanda ntacyo ruratangaza kuri ibi birego bisa naho ari bishya, ariko kandi akaba ari ibirego byije biyongera ku bindi by'umwihariko byinshi Kinshasa yagiye ishinza u Rwanda, by'umwihariko ariko u Rwanda rukaba rwaragiye rubitera utwatsi nk'uko twagiye tubibona mu bihe bigiye bitandukanye. Kugeza ubu rero kandi intambara zikomeje kuvuza ubuhuha ku butaka bwa Kongo, mu gihe hakomeje kugenda hakusanywa ubushobozi bukomeye cyane hirya no hino ku butaka bwa Kongo hagati y'umuhari wa M23 mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko ukomeje kuba wakwisuganya, ukomeze kuba by'umwihariko wagerageza by'umwihariko kuba wakomeza gufata ibindi bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa hano ku butaka bwa Kongo. Bivuga ko umunsi ku munsi rero by'umwihariko uyu mutwe ugenda wunguka abarwanyi bashasha ndetse n'ibirwanisho by'umwihariko bigezweho ko bishobora kubafasha by'umwihariko muri gahunda yabo bihaye by'umwihariko yo gufata igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibi birasa nabo byatumye bwana Félix Tshisekedi Chilombo nawe atahwa n'ubwoba bwinshi cyane, nyuma y'uko by'umwihariko amaze kubona yuko iyi ntambara yishoyemo ashobora kutazayitsinda, nyuma y'uko umunsi ku munsi iyo barwanye abarwanyi biwe babambura ibirwanisho ndetse abandi bakabafata miri, abandi bakicwa, abandi bagakomerekera ku rugamba, kuko bikomeje kugenda bitangazwa muri rusange. Reka mbashimire inshuti banywanyi b'ibiganiro byacu hano kuri Burundi